Imaam Ahmad rahimahullah kiye ekalege faana warab badati aniyatake kuravunu bekale ekalege faana ki deenattaka warab badati qurbani takavi bekale hakkoge kalimaga matiga sabitu wadan hunnavi ade ekalege faana aniya kuri jalladum es bunefaave ekalege faana devunu aniya ei bodu warugada jamalaka devunu aniya ekkamuga vies e jamalu es maruvi he e aniya ge sababun ade efada aniya take tahammal kuravi bekale Imaam Ahmad ei ekalege faana taduwamun dia hindu ekalege faano kommes waraka kekurumge adu levun ehen namaves ekalege faana mi forani Tawus rahimahullah ge arihun yaktubul malaku kulla shay'in hatta al anin Tawus rahimahullah vidalwa kamuga malaika bekalun livwane enage dulum berwa komme kalime ena taduge sababun ala kekurumad dande ade e basful Imaam Ahmad hameya wasiluwum ege fahun Imaam Ahmad taduwumge sababun dulum beru kolla kuda kuda kekurumuge adeves beru nukura kamuga riwaveken ade Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid adamge dariyage tulun evves kalime beru nuane enage de faratuga de malaikatun ebahe livumattaka tayyarwe hushiyaran ninnawane gotaka henkamun alugon me masake kurami alugon me gedulum ves heobahen nuni beru nukureveto ade alugon me na fenigen dane Imaam Ahmad fada salaf salihun ge bekalun mi fada ayatta ade bekalun na mi fada ayatto ge tafsiruga salaf salihun ge bekalun dakkafa bas fuluta forumun amal kurawafa wagoi mi wahake kimi al hafiz ibn kathir ekalege faanu ge tafsiruga dikru kurawafa wahake